ambush ตดนะ AR อันนี้หัดปะเจนะบันนี้ให้บะหุมพาเรมณีปุร police ภาคิวเมซิงมิสงอักตนีปุงกุนมะริกิมนุงเดทาโดกะดะบันนี้ working committee TNL ทาสิกิตรุกตะอุคุล district กีนุงชาคงมะนักเต ambush ตดนะ Assam Rifles person อันนี้หัดคิบะทอดอดะเจนะบันนี้ให้ดนะ security force นะพาเรให้บะมีมะริมิสงอักตนีให้นะ working committee ตังกุลนะกาลงทาโดรปะกะเลนะมะคอยบะทุมะตัมดะ condition ยาวดนะปุงกุนมะริกิมนุงเดทาโดกะดะบันนี้ให้อมารมดะทาสิกิตรุกตะอุคุล district กีนุงชางคง area เด ambush ตดนะ Assam Rifles person อันนี้หัดคิบะทอดอดะมะริเลนะ security force นะ GM กะซอมลิตานอมซุงสิกิบุงดิสตะกิบ operation เด ambush อดะเซนะบันนี้ให้บะมีหุมพาเรให้นะงะซีManipur police นะทาโดรวะเซลอมนะพงตรลี working committee ตังกุลนะกาลงนะทาโดรวะเซลอมดะ Manipur police Assam Rifle Punjab regiment Madras regiment อมซุง Bihar regiment เกียปุนมะกังกุนะตังกุลนะกา village sing TM กะซอมsarkar bung อมซุงลุงพุงดังจะทะกิบ operation อมดะพาคิเมมริอดุมิสงอักตนีให้ดี combined security force นะกังจง district กิมนุงจันบะ sarkar bung village ตะกิพาคิมิจัมซิงอดุดีรูปายองกะเซอร์ AS นิลุงยาวริงมลุงแรงอมซุงบริยงลุงแรงนี่มะคอยมะริอเสยปุงมาปันรมตารมไดดะ combined security force สินะพาคิบตะกิหุจิกพาวบะมะคอยกิมะริมะคงคังดะนเลดีให้ดีเจรลสินะมะคาตาดะนะเสยสิ February ตะเรตะกิโอกินาโคเทโรสินะนากาสิงเด attack ตอรครมตุงดะ TM กะซอมอมซุง sarkar bung ให้ริบะนากาคุลอสิดะซูกรุ๊ปตะเลบะกุกิมิลิเตนซิงอมดีกุกินาโคเทโรสินะหันจิน attack จะทะดะนะอวาวะแกมะริบะคุลซิงนี่อดุบุอวาวะตารบะคุลอสิดะโอนะ security force operation จะทะดะนะคุลอสิกิมะราเลจตะบะมิซัมซิงพาจันบะสิยานิงเด security force กิทงอสินะ control กิวางมะเลบะเพนะสาธิบะพิมออยรปยัยให้นะสุ TNL warning ตอรีเลนะนะ sarkar bung คุลกิพาจันกิบะมิซัมปุงกุนมะริกิมนุงดะทาดุกตะบะตารบะดิ state เลงากิมะทักตะกันบะคงจังสละกะนี่ให้นะสุพงตอรักลีมณิปุระตุงกวยบะอิงตะปะปุระกะให้บะดิ separate administration นะตะนะไตลัมบิเลเต Kukizo Council Manipur Political and Solution ama purukna Kukizo Council gi mekid Ministry of Home Affairs amadi Intelligence Bureau gi Director da memorandum piduna tasan kri haidi lena Manipur Kukizo gi tokaiba separate administration haibadi legislature yabu union territory demand pibana tana atai lambi lete haina pudokre Kukizo Council gi Chairman Eliang Thanglet na New Delhi gi Press Club of India da pangthokiba pawmising unabagi thoramda hokiba tokaba amasung thangjanamita Kukizo Council gi mekid gi Kukizo miyam gi political and solution ama purukna ba atu matam thabak lokapirana ba Intelligence Bureau gi Director amasung Ministry of Home Affairs ta hautinana Kukizo Council gi official singna memorandum amam pisandana tasan kre haidi manmaka ta na hai Kukizo Council gi miu singna Intelligence Bureau gi Director unadana memorandum pisanba aduna nagana Kukizo miyam gi mayokta blockade gi khongjang sangsalapodagi Kukizo miyam na nomo gi tangai phadaba problem sing hangdabadagi awaba kya mayokna liba asigi matangda akanba mieng changbina matasan ki Kukizo Council gi makedagi makha taradana Manipur da ahanba kuki amasung maitei ani gi marakta conflict thoklamba adu hojikti mayon ama hongduna kuki amasung naga puruk ani gi marakta conflict thokle kuki amasung naga ani gi marakta mungnaba thorakpodagi ngasi phawda kuki miyoi 35 hatkre aduga kuki jogi kul kunmari gi yamdraba yum 85 romai thada man kre sei asigi March sadagi kuki amasung naga puruk ani gi marakta hingsa gi thodoksing asi thokchringai mamangda Manipur gi punba mising gi chada kunmanga oiriba naga puruk gi miyosing urkul senapati Chandel Tenopol amasung Tamenglongda lengdana lebaga loinana kumja solasini kulumdagi me ahumdagi mete amasung kuki ani complete asida yaudana lakibani hairi Ministry of Home Affairs amasung Intelligence Bureau gi Director Pisan ki memorandum aduda paldiba demand sing matangda paladana pawmisida unaba aduda Kukizo Council Chairman Hilingyang Thanglet na hai kumja solasini kulumdagi me ahumdagi Manipur da thorkiba irang asigi Kukizo mioi tani yangkai rom hakre khulchahum lom henamai thadana mang kre church chahum yangkai rom amang ta thoang kre amadi mioi la ahum lom henna mai market leitana ngasi phawba relief camp singda changjapam lodana leiri hokiba sei ahum hen basida maitei amasung naga phurupna Kukizo miyam gi mathakta hanba leitana attack kya satarapodagi ngasi phawba awaba kya khangduna lakli haina apam simayek sena kanki Manipur anabulenga ama lakli haidana Kukizo miyam gi mathakta sathariba onebagi thabakti leptana sathari punamak asi khangduna Kukizo miyamna Manipur ingtappa amadi mausa gi punsida hanjalaknaba ngasi phawba tumina khangduna leiri MSA gi official amadi IB gi director da unaba aduda Kukizo miyam gi punsi amadi lantungak simbinanaba vulnerable oiba mafamsingda leiriba Kukizo khulsingda hen security ngak senbi thabak lokapinanaba sutasan ki hairi paw informada sork yakiba Kukizo Council gi wangang loi ginja boljang na photo kibada naga phurupna Kukizo gi mathakta economic blockade ki khongjang angsalapodagi ngasidi Kukina kundaba mafamsingda cheng bekhai de lupa 3,900 petrol liter de lupa 150 amadi LPG cylinder athanba amada lupa 5,000 phawba yorakpode
ꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯝꯊꯦꯡ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯎꯔꯈꯨꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯐꯪꯗꯕꯗꯒꯤ ꯈꯝꯊꯦꯡꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯗ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯂꯦ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯗ ꯄꯥꯝꯕꯩꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ULF MPAꯒꯤ ꯀꯗꯔꯁꯤꯡ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯒꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯉꯤ ꯆꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯌꯥꯎꯅ CRPF ꯀꯣꯔꯕꯥ ꯌꯨꯅꯤꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯁꯨꯝꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯜꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯀꯣꯝꯕꯤꯡ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯍꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯛꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯅ ꯇꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯃꯣꯛ ꯕꯣꯝꯅ ꯀꯥꯞꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ MLA TH ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ S ꯔꯟꯖꯟ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ CMꯅ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯩꯔꯣꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯥꯙꯦꯁ꯭ꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯄꯝ ꯔꯟꯖꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯅꯤꯕꯨ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯅ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯗ ꯆꯤꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯠꯇ ꯍꯣꯝ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯌꯨ ꯃꯤꯇꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ